Reka nkwifurize umugoroba mwiza wowe ukurikiye Elmo Pods, nagira ngo duce mu update gatagezweho. Twihuse reka duhere muri Gens Comedy. Fally Merci ari mu gutegura 2 years of laughter, agiye kuzana abakomediye barenze kuva mu gihugu cya Uganda, Burundi n'ahandi. Harimo Patrick Salvador, ewana muramuzi cyane, n'umukomediye hano muri East Africa ukomeje guca ibintu. Harimo uwitwa Kigingi from Burundi, muramuzi nawe ararenze, ewana si ubwa mbere azaba anakoze, ubushize ubwo aheruka yahakoreye amateka ateye ubwoba. Harimo n'uwitwa Dr. Hilary Okero, muramwibuka aza abantu barasetse rwose, kandi nawe Uganda ahagaze neza. Twihute mu marezilita. APR na Rayon Sport, match irangiye mu kanya gatoya, ibintu bitari byoroshye kuri Kigali Pele Stadium. APR ikomeza kwigaragaza, abareyo bababara cyane bataha bababaye kubera ibintu APR bakoreye. Byari ibitego bibiri gusa byari bikenewe kugira ngo iminota 90 irangire. Abareyo babasereza cyane ngo impaka ziraciwe, babasereza ku migati yabo ngo bari bategeye buri muntu uri butsinde igitego. So ibintu iri ni ijoro ribi ku bareyo, mwihangane, icyumweru ntago kigiye kugenda neza. Abafana ba APR mu bicu cyane nka Rujugira babwira ati ntibyavamo. So mu zindi rezilita rero zo mu Rwanda, Sunrise ikaba itsinzwe na Muhazi United igitego 1-0. Twihute muri Premier League. Manchester United yifashijwemo na Rashford ndetse na Fernandes batsinda Everton 2-0. Bournemouth inganya na Sheffield 2-2. Crystal Palace inganya na Sheffield United, nayo Crystal Palace inganya na Luton 1-1. Ekipe ya Wolves nayo itsinda Fulham 2-1. Arsenal nayo itsinda Brentford 2-1. Match yagoranye cyane, irangiye ewana habayeho gusafaringa biteye ubwoba. Arsenal ariko 3 irayatahana, ihita iyobora tebo. Twihuse cyane duce muri La Liga. Valencia itsinze Getafe 1-0. Cadiz itsinda Atletico Madrid 2-0. Granada itsindwa na Real Sociedad 3-2. Tuvuyeho reka tujye mu Bufaransa, tujye muri Ligue E. Habaga umukino umwe wonyine kuko undi urejo. Ekipe ya Lorient itsindwa na Lyon 2-0. Tuvuye mu Bufaransa tujye muri Serie A. Kagiri yari yatsindaga ibitego 4. Salernitana ibitego 4-2. Sassuolo itsinda Frosinone igitego 1-0. Bologna itsindwa na Inter 1-0. Genoa itsindwa na Monza 1-0. Tuvuye aho reka tujye muri Bundesliga mu Budage. Imikino nayo yari hari ari myinshi mu Budage rero. Augsburg yatsindaga FC Heidenheim igitego 1-0. Bayern inyagira Mayanze ibitego 8-1. Borussia Mönchengladbach inganya na AFC Cologne 3-3. Leipzig itsinda Darmstadt ibitego 2-0. Werder Bremen itsindwa na Borussia Dortmund ibitego 2-1. Izo akaba ari update zihari. Ibindi reka tubisubiremo na hejo, and imbararikira gukurikirana ijambo ry'Imana mu gitondo hano kuri Elmo Pods. Bye.